kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda 50 pesos mo dita, baldo lakay. Anwam ti 50 pesos, Paulita. Inayon ko iti plite, tagpasintruak. Mapan ko alaan ti pau iti anak ta a professional. Ada nag-textin ka. Adda ay manungaminan ti plite ita. Ngiminan samag, tangimina mo ti kruda. 45 pesos arta. Ngumno kayat mo anayunan, 65 pesos ti itadbaw. Day talatan 65 pesos. Kasi dagiti drivers nga apektado. Madalakit ti kwartam, apay kit dinasaan. Tulong mo mutin kadakwada. Ay nawaw, siyempre mat. Nasaya at day tabakat. Agtitinulong tayo ita apanawan ti krisis. Nayunam nga raw to'y 15 pesos ka. Adda kwarta iti bulsa tinangisit a jacket ko. Mga lakalatan dita. So flame, chess ka ading ko. Agyamanak man ang melody. Apay ngamin nga alaang pailaang ti suplim a 5 pesos. Ha? Amoyo ang imina ti crew daw. Di kay pa'y makariknamag. Ay, kwa ngamin na Paulita. Tilaang bagiyog ti pampanunutin yaw. Amoyo nga apektado dagiti driver nga paspasada. Ay nawaw, saan kumamot akas ta ti panagsasauyo iti ubing na Paulita? Estudyante pay laang ni Cheska. Nagatad ti 5 pesos iti kaskin kwa na a working student. May saka melody. Kanunungam ngamin ti arami da kasta. Tinapatag kat binayadan na ti husto aplete na nana. Ayaw na yan ti kasta kapanunutan ti tao. Bastos na dya ang melody. Ay nawaw, anya ti basol ni Melody king kaya. Nagturod asumungsong ba't na dya babae. Awan respeto na iti bakit akas kanya. Amangan ba't no si kangamin ti kamali? Anya kumangay ti kamali iti insawang ko. Pudno mag akaasi dagiti drivers ita. Saan adakas nunay nayunan tayo ti itod tayo apamasahe. Ang damot puntong bakit? Adamat nga men. Angam no saan da kabailan ti mangtod iti sobra, saan mo idaapilitan? Tinapatag kat bayadan da iti husto ti plate da. Ay, talaga laang ama naging bubukod dagita at tao. Tilaang bagida ti pampanunutan da. Ay, nawaw. Kontrabida day di abakit. Sino abakan? Day di anana Paulita Anyat na pasama kaya? Imbabain nakit din ni Cheska itay. Ay nawaw, anyat gapuna ayin babain na jay ubing. Wen ata inala ni Cheska ti 5 pesos a suplina. Day talaan. Amuyo ang imina ti krudo, di kayo pa'y makariknamat kung kunanakit di iti jeep itay. Uray lang napabainan ti ubing. No binayadan mo ni Cheska ti plate na, awan dakis na dita. Saan mo't anasken amang tin iti sobra no talagang awan. Iso asa anak a nakapagtapal itay kat nasong batak kit din day di abakit. Husto lang tinaramin mo bakit? Kaasi mo't di ubing ang maibabay. Saan nga agpampanunot day di abakit lakay? Adda akon man ang melody. Agtugaw kapay Cheska ading ko, agkapi kapay. Madamdaman ton manang. Nabsugak pa'y laang. Ay nawaw, sigurado ka kade. Un manang. Nanganak sakbay nga imayak. Anya nga minan ti patrabahom kanyak manang. Tulungan nak nga agdalos ading ko. Adda mausar atols manang. Adamat kit de. O sige, irwar mo nga rudan. Tarugyakon ti agdalos manang melody. Ay nawaw, aginana ka pa'y Di ka agapura, tanasapa kamat nga imay.
Tidamag ko kat estudyante ka no ti pinagsasawam idi na minsan. Isu nagapa kayo kin ni Melody, bakit? Wan, ni Cheska. Estudyante mo't gayam nga main. Amangan no talaga nga awan kwartana. Isu nga inala na latan ti 5 pisos a suplina. Para 5 pesos lang. Nukas ken Cheska, a working student. Napatag ti 5 pesos, bakit? Manuma lang daya atulong na kadagiti drivers nga eh. Amin tayo kat apektado. Apay ay apagpupudutam ti padam a pasahero. Ibagbagak lang tipod no. Anya ko maita no estudyante ni Cheska. Ay nawaw, kasla di mo ammo ti pagdaldalanan ti may sa working student. No sika kat kabailam ti mangtid iti sobra. Mangtid kalata, bakit? San amasapol nga ibabayin mo ti padam a tao? Ay, diya mo kada kayaw. Concern ka, karagiti drivers. Ngam one-sided ka mat. Di mo makita ti rigat na kiti commuters, amarigrigatan mat iti biyagda. Agrubuata kon Melody, bakit? Agpasada ka kadiita ron, lakay? Wen, isupay no da mapasada. Kita am ti singsingiram aplete Wen, bakit? Amok dayta. No estudyante nga kan kadagiti kalugaran tayo amarigrigat. Ay kat itid ko ti suplida, bakit? Singirik ti husto lang nga plete. Very good, lakay. Di bale, tadalat tamod dagiti pasahero amang itid ititik, bakit? Wen give and take ako nada. Tinapatag kat binayadan dati husto aplete. No adda ti pasobra ay kat pagyamanan tayo Apay ngamin nga itid mo ti supply, Ronel. Wen ata ka asimot lang dagiti pasahero na napaulita. Ay nawaw, ngimi na lang nga rodan ti krudo. Kasta talaga na. Give and take. Adda dagiti pasahero sobra itid da plete. Kasjay ti may parbeng. Adda mo dagiti pasahero nga eksakto lang ti itid da plete. Ngam mawata, nang runa dagiti estudyante kan dagiti pada amarigriga. Ayawan, ano kasta? Apay adi mo aramiden ti kas iti aramiden ti padam a drivers. 65 pesos mag ti singiram. Nana, voluntary day jay. Sa bagay, nagdakan ka dayta. Saan mo't asyak ti malugay no bilang man? Agkapi ka pa'y aron ng lakay. Agyaman aklaunay, bakit? Kat, kumusta mo't ti panagpasadam? Kasi ta po. Adalat tamot na urnong abaset, bakit? Nasaya at ano kasta, isupay agastusan tayo. Wan bakit? Nang runakit adda dagiti pasaheros asubra ti inted da bayad. Nasaya at kangamin a tao, iso ama asyan damat kang ka. Sigo din day ta bakit? Iso ano agpasada ka, di ka agung unget lakay. Di mo ung tandagi ti pasaheros mo. No napudot ti ulong, di mo ipakita kadakwada. Tano kasta ti aramidem, imbes amang tedda iti sobra kang ka, ang mga numadismayada. Pudno launay day ta bakit? Oras mo da. Maayatanak amang ted iti sobra no naanos ka na sing pati driver. Ngam no agong unget. Di ta amon. Adda ka numanan imbabain mo a pasahero itay. Tol-tolongak lang dagiti drivers tayo. Kontrabida ka ba't? Nalalaing ka pa yung nagiti driver. Mabain la amang ibaga dagi jay lakay. Iso asya kun ti mga aramid para kadakwada. Talaga ka di adi mo matipwelang tingiwat mo. Kaya't mun sa ti matibab Na, tunggal at damadamag mo, guraan nakakasta. Wan tanakababain. Sika ka na yung ti pagsasaritaan dagiti kalugaran. Anya ko matibibiyang ko kadagita at tao. Panunutan nga dalat ta dagiti drivers ang makaawat iti sitwasyon dagiti pasaheros na. Saan da daw dawaten ti tulong mo? Isu adi ka agbalin akong trabida kunak na Nabasak ti pus mo iti Facebook bakit? Bayam, tapno basaan dagiti masaknan. Amoklatan ani nana paulita ti patamaan bakit? Ninana Paulita kan dagiti pada na akong trabida asaan ang makaawawat. Hay, na yan ayat ti kastoy ang mapaspasama. Wen nga rod, karkaro aro migrigat ti biag dito'y Pinas. Naimbag kumamat no saan akasta ti aramiden dagiti kalugaran tayo. Nung naturad da, dagiti masiknan ko mati kasarita da. Ay, pudno launay.
Saan kumaadag iti marigrigat apada da commuters titirtiraan da. Ngimmi na ti krudo. Iso nga agaapa mo ten dagiti tattao. Barking at the wrong tree da pa yan no daduma bakal. Si kamot gayam day tarosa. Wan, adala na patag ngayon lakad kaw. Apa di ka pa laglugan? Urayak ti sumaron no abiyahe. Mabuting kakadikin bakit ko? Ay nawaw, saan mo't Apay kumangay nga agbutangak. Un ata mahilig amang ibabayin itipada na pasahero. Diyak kayat ti apa kabsat. Isu asa anak latan nga agsasaaw. Aglugan ka kidin. Siya akong timang bayad iti pletem. Saanan kabsat? Nakababain mo't kada kayaw. Umay ka kidin. Di ka matanakan tadaak. Niyakan bantayak ni bakit ko. Tapnosan akong conformity sa usawang na. Ha! Dede, apay anapudot ti ulom? Tiko nam kaday katjak nakita ti naramid mo. Ne. Anya ti kayat mo asawan ba? Ay napaw, agin di amo ka pa'y lang dita. No ni Rosa ti makagapo. Di ka kadi maasyan kadakwada. Ayawan bibiyang ko kadakwada. Maasyan ka kadagiti drivers. Ngam di ka maasyan kadagiti kalugaran tayo o marigrigat. Anya klase ti kapanunutan tayo ta? Agpudno ka man kanyak baltaw. Korso nadam ka di day arosak, Ay nawa. Di mo man ikan iti dakas akay papananti panang tulong ko iti sa bali at tao. Imbes asumanao ka dita. Tulungam kit di da. Mabit man lang meluday. Anay ko! Apay nga iguyo di ti puok ko nga eh. Ha! Nabasak timpos mo iti Facebook. Siya ka di ti patpatamaam, Ay nawaw. Ada kada kayo anana. Da kayo matlaang ti makasungbat iti saludsudyo. Tanya ti kayat mo asaway na. No napasagidan kayo, talaga apara kada kayo ti post ko nana. Bastos ka. Awan respetong iti bakit akas kanya. Amo yun no anya ti ineraramid yun nana. Manon akalugaran tayo ti imbabain nyo. Gapulang ta saan da akabaalan ti mangted iti sobra aplete. Ayag sardeng ka man. Amo yun no anya ti kasayaatan nga aramidin nyo nana. Saan amasapul nga ibabain nyo dagiti pasahero nga eksakto aplete laang ti kabaalan da nga ited. Naa. No da kayo kat kabaalan nyo ti mangted iti sobra, aramidin nyo lata. Ngam di yu pilitan dagiti talagang awanan nana. Bayad ka. Urayin nyo ti supliyo nana. Ay saan nun? Kukwa mo. Ha? Kukwa mo. Ngambag-bagam ni bakit mo. Ibagam asaan asumanao. No nagtao di ti puso yo ti sobrang itidyo kanyak. Awadag nana. Ngum no saan? Isublik ti supliyo. Kukwa mo kuna lang arudang. Di ka makaaw-awat mo. Sa dino ti Papa Nam Rosa, Iti ayan ni Madam Olivia. Mapanak man manan makitagad. kitain nyo aglugan kayo iti tricycle. Ha? Ay nawaw, di mo ka di maawatan timbaga. Apay aya? No agpliti kayo, mangted kayo iti sobra, tapno saan asumado dagiti drivers. Agbaybaya dakmet kat iti husto aplete. Wen, ngem awan mo ti pasobra na. Amoyo lang aruden ang imina ti krudo. Kasanaw, no awan agbiyahe gapo iti kinakuripot yaw. Ay na, saan kami ako ripot? Kan uray marigrigat kami laang. Baybayadan mi met ti husto aplete. Tadi mi met kayat amalugay dagiti drivers. Dayta akapanunutan nyo ti kagurgurak launay. Naa, no agsasao ka kat kasla nalalaing ka pa ingam dagiti drivers nga agpaspasada. Anya timbagam, ulit man. Imbaga na day takada kayo na Rosa? Nakaw. Talaga mo't day di abakit. Ay, jakman amaw nakaw. Nagrigat lakit din ti biyag ti kaskada kami amarigrigat. Baybayadan nyo mat siguro ti husto aplete yun nana. Ngam tila ang sakto aplete ti itad ko. Saan akon amang tad ititip taawan mo nga raud. Day tati saan amaawatan ni Nana Paulita nana.
Kasla basol paikit day no saan akabaalan timangted iti tape kadag iti drivers. Awan basol yun, nana. Talaga laang kit di nga awanan panunot dagiti pada tayo a pasahero. Di da maawatan asaan nga agpapada ti estado ti biyag tayo. Hay, wen nga rod Naimbag ko nam ni Nana Paulita taada urayan na apaw iti anak na a profesional, iso akabaalan na timangted iti sobra. Da kayo ngay makitagtagad laeng. Oh, apaya kasta ti panagkitang kanyak, Melody, No lumabas ka, ay kay lumabas ka laeng. Dakas ka di, Nana? Ay nawaw, bastos ka Anyat ilablaban mo, Dagiti pasaheros ngayon babain nyo, Nana. Anya? Amuyo, Nana. Saan tayo nga agpapada iti estado ti biyag? No kabaalan nyo timangted iti tip kadagiti drivers, aramiden nyo. Saan nyo apilitan dagiti talagang awanan? Naimbag kada kayo tada urayin nyo apawit. Dagiti kalugaran tayo nga makitagtagad laang. Ti panunutan tayo kumakat baybayadan dalat tamat ti plete da. Talaga laang adida kabaalan ti mangted iti sobra. Ay, di mo iramraman ti pauit amauawat ko, Panawan kayo, Nana. Adapay na patag-alakad ko. Bye! Ti awanan bain a babaeng? Pudno mo tinaibaga na bakit? May saka magbaldaw. Ay na bakit? Maawatam ko mga minti sitwasyon, ti pada tayo a tao. Dagiti duma a drivers tupay, man nakaawat da. Kagorgora ka launay baldaw. Gumura ka kanyak, no gumura ka. Basta siyak, pagsaya atam ti ibagbagak-bagay. Agbalbaliw kan. Kas na ko na ni Melody, saan tayo agpapada iti estado ti panagbiag. Ay, nawaw! Iti panawan ti krisis, agkikinnaawatan tayo kuma. Laglagi pan tayo asaan nga agpapada ti estado ti panagbiag tayo. Adda dagiti addaan, addamat dagiti awanan. No kabaalam ti mangted iti sobra, aramidam tapno makatulong ka. Ngam saan mo apilitan dagiti awanan, no saan da kabaalan nga aramiden ti kas iti aramidam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mansarita manen inton Lunes. Wan, amok day tanan say. Kabisada ok ti mansaray ken anibersaritan niya. Kita ang mga nusabong laeng maninti itid mo kanya. Ha? Makaumati sabong akanayon, Romeo. Awan mo't ngamin kwartak ita. Amom mo't tibiyag dagiti kas kanyak ang makipaspasada laang. Awan kwartam no, imot ka laang. Pudno ti bagbagak nansay. Manulaang mo't ti mapaspasada kiti may isang aldaw ngay. Ay nawaw, kastoy nga rodan, agan ano saklatan. Tapno ibagakken ka, sa anak ana irwam iti kastoy. Di ka madanagan. Agrimedyo ak, tapno saan nagsakit tinakam mo kanya. Siguradom lang, tanusan talaga nga i-break ka. Saan kumamot anansay? Amomot ngay ayatin ka unay-unay. No di mo kayat ti ma-i-break, itid mo amin akayat ko. Happy month saray. Anya ngay data? Kita ano niya? Para kanyak daytoy? Wang, sigurado ang magustuhan day tansay. Aha.
Balitok nga alahas dayto ya, Romeo. Magustom ka di mo't laang ti regalo? Wan, ngampod no ka di abalitok dayto eh. Amangan mo't no. Di ka madanagan, tapod no abalitok dayta. At to'y ti resibo na yung kita, tagnusan kang agdwa-dwa kanya. Ay na, yaman na klaunay, Romeo. Nasayaat kami lang dito'y Pinas. Evelyn, bakit? Kumusta ngay mo ti panagpasadam lakay? Nasayaat latamot, bakit? Oray ka sanaw, kat adalat tamot mayaw-awid ka. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta lakay. Isupay mat ang mainayon iti urnong tayo. Wan bakit? Ay wan gayam, agpaspasada ka di pa iti kapsat ko? Idik abroad mo. Inaldaw ng agpasada ni Bayaw Rumyaw. Ngamidad danubya na. Manumot ng agpasada. No kasta, inaklon ni Mary akalugaran tayo? Saan bakit? Saan ani Mary tinubya ti kapsat mo? No saan ani Mary? Asino ngay nga rod? Ni Nancy at taga syudad tinubya na ita. Ay nawaw. Diyak man amaw. Nanya tinagustuhan na iti dayja babae bakit? Ti damag ko. Nagamamuda ka no, iti may nga inuman. Hello, Auntie Puren. Pasensyakan, kaanakan. Saan ko anak kita adagos ti awag mo? Ada nga min araramidag. Okay lang, ante. Adalang man kayat ko, asaludsudan kada kayo? Anya day ta kaanakan. Pudno ka de, asaanan nga agpaspasada ni Romeo? Ay wan, manmano ang makitak nga agpasada. Ay nawaw, apay ngay akasta, ante. Kano masansan ti out of town da itinobya na. No kasta, nakit kita yon tinobya na, ante. Wan, waitress iti may nga inuman, idinagam muda kaanakan. Ay katsapay la kumaa, ta seryoso day ta ababae iti kabsat ko. Narigat mat, nulukwan na laang ni Romeo. Saan tayo nga amaw, no anya ti sumaro no ang mapasamak. Ngam sapay la kumaa, ta isudamutan ti agkatuluyan. Sapay la kumangarod, ante. Kita am dayto a resort, Romeo. Ha? Nagpintas ka? Kaya't ko kumati ag bakasyon iti dayta a resort. Kasla dayo man. Mabalin mo't nga aglugan ta, no lakit di kayat mo. Narigat mo't ngamin ti ag out of town. Ta sigurado adakkel man ti magastaws. No ay ayaten na, aramidem dagiti bambanag apakaragsakan. Ngam kasano nga rod ang makaurnong ta. Matunggal adda ti kwartak kat gastusan ta. Ay nawaw, agrek-reklamo ka kadi. Mapilpilitan kan samit nga gastos para kanya. Saan akas na tiket ko asawang? Ipagamlaan, no mapilpilitan ka, tagsi na takiti. Ay, saan Di nakibreak. Agpanunot akiti pamuspusan. Tapnosan ngagsakit tinakam mo kanyak Nancy. Kasta aramidem ti pagrebengam, ta si kakit nga rod ti lalaki iti relasyon ka. Ipaay mo dagiti masapsapul ko, no di mo kayat ti mapanawan. Nalawang, Wan. Nalawag ta amin kanyak Nancy. Lumabas sa kantay. Mabiit man laang kaanakan. Hata ka di bagam antay. Asino dagi jay bisitam? Bisita. Nakitak nga adalugan ang nagturong iti ayan mo itay bigat. Dagi jay katay. Wan, asino dagi jay? Ay, kuantay. Dagi ti gagayim ko dagi jay. Binisita dak lang. Takailiw dak kanumatay. Nabayag ngamin asaan kami nagkikita ka. Ay nawaw, bisita mo naw. Adamutan ti iligar nga aramidam. Nanti mo Nasiniputa ka niya. Apay ko mga garami dak iti illegal ngay. Saan ka pa yan nga agpaspasada? Makumi ko maklaang. Isadya akong masangot agpasada antay. Ang awan pagdanagan niyo. Taawan ti illegal at trabaho antay. ay na, nagasatak at talaga kan karumyo. Ha? Taami na kayat ko kat ited mo. Kas kumaita, nagbakasyon ta iti resort akayat ko apapanan. Tanapatag kalaunay kanyak Nancy. Diyak kahit nagsakit tinaka mo kanyak. Iso nagpanunot ak iti pamuspusan. I know, I love you. Nagmayatan. Agurnong ka man ano. Ha?
Agurno ka. Tapno adda manen gastusin ta. Kan tapno adda maitid mong allowance ko. Kaslasan kamot ang naragsak. Kasano ko ma? Kat di mo matin maipaay dagiti masapsapol ko. Mawatam ko mati sitwasyon ko, Nansing. Ay, di kaya ti kastoy. Sa anak anairon. Amumot nga aramidag ti kabalak. Tapno maipay ko dagiti masapsapol mo. Di ka kadi madanagan tang pasadak manang. Umanay ayamot day ta pagbiyagan ta. Un ano agtipid ta. Sa anak anairon nga agtip-tipid Romeo. Italaan mo day tong. Nung makabawi ak ilibre ka manan. Kaano nga ron? Saan pa yung taa? Masapol nga orayan, tarugyak man ng taagurnong. Makiinumak man antay. Naibus gaya man, di mainom adano medyo balay. Makiinom ka laang dita ah. Ay na, nagyaman na klaw na yan, te. Italaang manan ang nakitak ang nagpasada ka. Wala ta ka sa pulak ti kwarta, antay. Para iti gold digger anubiam ka day. Ay nawa, saan mat, antay? Sipod nagbalin anubiam da dyanan say. Nalipatan matan dagiti planom iti biyag mo. Ay ti klaunay ni Nancy, antay. Wen ang marupat kwarta mo nga road. Anyan tulaangan ti pagbanagan ti biyagyaw no bilang man ta katuluyan kayaw. Saan mo't arupat kwarta ni Nancy? Di mo kanunungan ti aramid ti nobyam. Ni Rolando akalugaran tayo tinangibaga kanyak aguldiger dayjay. Ex na magayam ni Lansay. Nasakit lang tinakam ni Rolando. Tanakiwin naswas ni Nancy kinkwana. Iso nga agar arami dit istoryan, te. Kita ata mga no di mo mapupuutan dayjay gayam ababa iti mangilumlum keng ka. Para ken ka, Nancy. Ay nawang, dayto laang. Anong sampay laang? Noanya ti kabalak nga itad, tabasit tinapasadak itang. Pinaumaynak ditoy. Tapno laang itod mo day taalugaw kanya. Bumawi ak to ken ka. Ay saanan? Agbreak talangan. Di na ko mama i-break ah. Makauma ka man. Ikanak iti makalawas. Tapno makaumnong ako eh. Gumatang tanto iti paboritom amakan. Saanan? Kukwam talugaw mo. Dinadail mo lang ang talda ko. Anya pa lang aramidam dito'y pag-abangak, ha? Di nakmut ngaminan kasarsarita. Inblaknak pa yan. Ay nawaw, saan ka di pa'y analawag ti amin kan ka, ha? Saan mo kumamot nga ramidan di kastoy kanyak ah? Kasano aklangan no panawan na. Saan ko naparikot dayta? Anya? Ala, no awanan ti bagam, pumanaw kan, taumay ni David inton madamdama. David! Asino David? Dagdagdaton kanya. Anya? Pumanaw kan, taamangan numaranaan na ka ditoy, kat anya pa'y ti maaramid na kan ka. Sapay dakala tao dayjay. Awan laban mo kan kwa na kunaktumay. Talaga pinanawan ako ni Nansing. Awanan tinamnamang agsinublan kami pa. Tadamot din ti David itibiyag na. Umayak man. Ah, manang? Siyak nga rod. Kumusta ka matan? Kaano ka pa nagawid, manang? Idi rabi ilaang. Anya di nadamag ko nga da ka no gold digger anobyam. Nakadamakam? Kat no iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Aguray ka. Diyak matan makita ti salaset aginatang day dinanang kantatang. Ay, kuha manang. Tay, kuha. Nagraman teref. Awan matan. Kuha nga may manang. Ay nawaw. Di mo ibaga nga inlakom dagiti kagawaan nga inpundar dananang kantatang. Nailaw anak, manang. Ay nawaw. Talaga di ka agpampanunot, Romeo. Anya ti kunom itayan, bakit? Inla ko ti kabsat mo, dagiti na ipundar, dagiti dadakkel yaw? Wan lakay. No kasta, isugayam ti ginastos da iti gold digger anubya na. Ay kat sigurado day ta Saan nga agpampanunot day tao? Kasano nga rodan da ita? Ay kat sukatan na Nagturad amang ilako iti saan namot an ay pundar. Inulaw ni Ayat.
Nuapay ngamin nagdaton pay laang iti dayja Nancy, kat adda nga rudan ni Mary. Ni Nancy ti pinili na, tanapintas ni Nancy no naka-make up. Nakitak tila dawan ni Nancy, kat make up laang mo tinang papintas ken kwa na. Ni Mary ati original ti kinapintas na. Saan pa'y arupat kwarta dayjay? Awanin tadamot tin nobyo ni Mary ita. Makisakduak man, anteng. Nay, kimbutong ka mat Romeo. Nagangay ti may si stress, ante. Ay nawaw, anya ti paka-istrisam. Nagataw. Saan kan sapay mat amang mangad? Sa anak nga rod ang makapangan, ante. Nagado ti pagbabawyak iti biyag kaw. Si kanto mo ngamin, nagpaloko ka iti may sa gold digger. Sayang dagiti nagastos ko, ante. Inla kumpay kano dagiti kagawaan yaw. Wan, iso ti ginasgastos, may. Ay na, Romeo aya, napnapanan ti panunot mo. Sakbay ti flight ko, kayat kapay ang makasarita, Romeo. Apay ka day, manang. Uston di mon ilaklako dagiti kagawaan dito'y balay. Wan, manang. Ti dagaken balay launay. Ang mga nuag subli day dyan Nancy, kat kumpormi manan tiing kailaklako. Saanan, mana? Nagadala kong tinapasama. Nasayaat mo't nga ron no kasta. No agpili ka iti babae, jay kumamot mapagpiaran ading ko. Jay babae nga ayatan na ka itinam ay man ken rigat. Wan, mana? Tanda anak day ta? Di ka agpaalilaw kadag iti babae akas ka ni Nancy. Takas ta aklas iti babae ti mangdadaal iti biyag mo. Ken mangilumlumken ka no di ka pailaang agnakaw. Agrubwata kon lakay. Agananat ka bakit? Tibilin ko kin ka no adawayam sarong karam to ni Romeo. Wan bakit? Bantayam, tamangan no saan tayo manan ama puutan kat addamanan ilako na. Siyak ti makamoy ti kabsat mo, bakit? Agyaman naklaunay lakay. Di ka mabutang amang bagbagakin kwa na. No amom akam malimot ng ter aramidan na, ay kat talaga bagbagam Ay wala. Talaga ang makangig kanyak no natangken ti ulo na, bakit? Agkapita bayaw. Agyaman na klaw na yating ko. Kumusta mo tin ti marikrik nam? Okay lang ang manong. Narigat agrugi manan ngam anusak manong. Ay wala. Di ka nga nagpaluko Saanan manong? Bayaw, ang mga nagtetext pa lang ni Nansigan ka. Saanan manong? Ura text. Saan kumutan ang pagan ano? Kasta, anun ti babae arupat kwarta bayaw. Pilim ti babae akas kin manang mo Evelyn. Nagagat kin mapagtalkan no kwarta ti saritaan. Wan manong. Sa anak ang mga asawa. No saan akas kin manang Evelyn ta asawaag. Saan kan samot ten nga agin ina nakaanakan? Wan takayat kumuti makaurnong ante. Ay nawaw, talaga adakkel ti nagbaliwam. Manipot ita. Orno sa konti biyag ko, anting. Sana kung agpaluko manan. Kita ata ang mga no agsubli ni Nancy kang ka. Urag sublay. Sana kung amakisinublan kang kuana, anting. Sapay nalaka ka ama alilaw. Ay nawo, idilaang da dyan, anting. Saanan ita? Sigurado ka. 100% sure, anting. Sige, agpakada ako. Tama nga nung naurnong manan ti pasahero di paradaan, anting. Talaga agim baget kan. Kapilitan, anting. Kayat ko tagurnong para iti bagay. Kantap no masukatak dagiti kagawaan mi ngayon lakop. Mabalin ka di nga agsarita ta, Romeo. Nancy, Kailiw kan. ay nawaw. Anya tararamidom dito paradaan. Itay pa nga urayan ka takayat ka makasarita. Lading ita, ngamsan ka kayat akasarita. Anya, Kalpasan ti panang lukong kanya, kada ka manan. nagbabawya akong tinaramid ko kin ka, Romeo. Di mo namnama na makisinublanak pa ikan ka. Saanan ang mapasamak da ita. Please, matan, Dinak mo narakupan. Nakababayin ka na kiti tao. Ikan na kumapay iti may sapay agundaway, Romeo. Saanan? Pang-asim ta sardangan nakon. Di mo guluan ti piyag ko. Tadyak kayat ti mailumlum manan.
Jak ipalubos at ibabaya kas ken ka timang dadali ti biyag kaw, nansay. Ay, nawaw! Piliam ti babae ang mapagtalkan iti amin abanag. Kang runaan iti amin, piliam ti babae ang mangisakit kan ka. Liklikam ti babae arupat kwarta. Tapno awan to ti pagparikutam intundumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umano kano ti may sa border tayo. Nina, bakit? Ay nawaw, kano. Inton Lunes, Na, apay asika ti kinasarita na. Apay asaan ang nagdiretso kanyak. isyong arod nga ibagbagakan ka tapno amom. Tapno updated ka mata. Ay saan na mabalinti kasta? Siyak nga ro ti landlady. Apay kit din asika ti pangibaghan na. Oo na yun na bakit? Agraman tayo ta abanag. Big deal launay kan ka. Una, tawan bibiyang mo iti day ta apaabangan, Jeffrey. Kasano kumasumango dakin ka? Kat kabutang da kamot nga rol. Apay ko mga butang da kanyak. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Daytang iwat mo pasmado ti makagapo. Di mo mo tagtipel. Iso dayta. Kabutang da ka ti amin. Ibagam iti day ta Joel, tasyak ti kasarita na. Saan ka tasika? Wala. No kayat na ba iti sumangugan ka? Ay nawaw, saan asyak ti pagpungpung tutam, Jeffrey? Nakapasyar kayong mat dito'y pag-abangak nanang. Anya ti umayo ibaga. Imawag ni Antim Nina kanyak iti kalman anak ko. Kat, Bakanti ka no, ti may sa akwarto iti boarding house, apapaabangan na. anya ko maitano bakante nanang. Adamat tanto abangan tayo apag naada. Ti kayat ko kat umakar ka ijay, anak ko. Ay nawaw, jak kaya tiag naad ijay nanang. Adayo amay mayat ijay nalawlawa kan simintado. Basta, dituyak laangan nanang. Di mo man ipilit ti kayat mo si Karot. Noan niya ti imbagak, isaw ti aramidem. Amo yung mati ugali ni auntie. Pasmado tingiwat na kung nadagiti kakasinsin ko anagabang iti papaabangan na abalay. Anyat amu tayo ngay. Ano saklatan dito'y nanang? Uray adayo. At least, adatal na ti panunot ko. Pangaasen, tadi mo ipilit ti kayat mo, Rot. Kayat mo man kan saan, umakar ka ijay. Anya? Nagnaad kayo iti balay papaabangan ni Auntie Nena idi. Saan ka di kasinsin? Uwan kasinseng. Ngamaon pa'y 2 bulan may, kat pimanaw kami. Api ang nasaludsod mo, kasinseng. Tati kayat ni nanang kat agnaedak ijay. Ay nawaw, agpanunot ka iti maminribaw, kasinseng. Ipilit mat nga rod ni nanang. Saan na sigurong ammo ti aramin ti kamsa na Ammom ka day. Idi da kami tinagnad ijay. Bigbigat ang agtuk-tuk-tuk na antinena. Anya? Uwan kasinseng. Ti kaya masapa amariing dagiti burdars. Natangsay, nangruna ka dagiti kaanakan na. Disturbo mat nga rod ano kasta? Pudnula unay kasinseng. Nagadupay ti dildilaw na day jay Sapataws, badaw, buok, sidakin amin ang. Nakabutbutang talaga ti agnaad ijay. Nakunampay kasinseng. Ura agbaybayad kay ti abang. Kat kasjay latta ti trato na.
taday ta agtuk-tuk-tuk kat alas 4 pa ilaang ti agsapa. Ro! Ro! Agreeing ka ditan. Adyat orasan. Ni Auntie Nena mat gayam. Ay nawaw, anya nga tat ibaga na aya. Apay adi mo lukat ang tiridaw. Umayan, Auntie, mabitlaang. Ay, anya ti masapul yu, Auntie. Adyat orasan. Ngam di ka pala na rin dita. Ay ko, Auntie. Kasla anak da katibak nang iti kastangar aramidam. Napuyatak ngamin idi rabi ta inaramid ko ti research mi, Auntie. Nagadulakit din arason mo. Jak kayat ti kasta, ah. Jak kayat ti maaldawan aburdal. Anya? Saan anasaya at isturbuan dagiti borders tayo bakit? Ay nawaw. Apay manan amakibiyang ka, kat ka nakakmat dayjay. Gabuta ka na kam, kastamot ten taramidam. Kapilitan tadidamot ammo timang disiplina iti bagbagida. Kan may sa, masigsikuranak makakit-kita nga aldaw ti panagrinda. Kasanungay, nung napuyat da idirabi. Ay saan ko naparikot dayta? Ay nawaw, agbain kamot Uray ka anakampay da kita. Agbaybayad damot idaabangkan ka. Aguray ka. Apay nga isakit mo launay dayjay arot, Gaputa si katayan ti bidot, bakit? Saan lang anirot ti ka anakam anang aramidam iti kastakan? Pasensya amlatan ni Antim Nena, rot ka anakan. Makauma mati ugali na, Uncle. Isu nga awan ti agbayag akanakan na titoy. Tamadi ti ugali na. Pasmado tingiwat na. No agsasao, kasla saan kaming agbaybayad iti abang ditoy. Feeling nalaing dayang antiyo. Nagalas ti ugali na. Awantal na ti panunot, taurean niya nga oras, kat adaditang agungungat. Naku nampay, kasla saan ngamin nga agbyag, no saan nga agungat iti may sang aldaw. Iso day ibirbiro ko na ti pagungungtan na. Nene, nantiyo na ti simangpat. Di mo latan ibagbagakin ko na tinagsaritaan ta, what? Wan, Uncle, di kay madanagan, ta saan kay nga ipulong. Nay, apay akas tatibadom si Karot. Apay ka di, Auntie. Apay ang nagbistida ka. Sa dino ti papanamaya. Saan mo't Domingo itakad? Adda klase mi ita, Auntie. Adda klase yung amkas tatibadom. Ay nawaw, disente matiin suot ko, Auntie. Saan mo't arivili? Ay mangibabain ka mag. Anya? Inton sumarunaw. Pilyam mo't ati maibagay kan ka. Saan kayo ang maawatan, Auntie? Jak amo, no apay nga agraman kawas ko kat pagpupudutan nyo. Umapal kayon samat. Siya. Umapaliti kawas mo? Saan apulos? Agraraman kakit dia. Adda na patag nga ibagakan ka, Estela. Anya ti ibaga manang Nena. Bagbaga ang matiyay anak mo Ay nawaw, apay ni Rot manang. Hay, jak magustuhan tikas di apa nagbadbado na. Ha, Sana bagay tikas jay. Kunamlan asino abaknang. ti kadibistida na, ti dakdakamata manang Nina. Wan, nagalas akit kitaan. Saan ang maibagay kan kwa na? Kan may sa, kanayon ang maaldawan jay anak mo. Di na amo ti agreeng iti masapa. Ha, ay kwa, amangan met no adda report when no research nga inaramid da iti pagadalan manang. Ay uray pay, saan anasaya at tikas jay nga ipakpakita na? Bagbaga am day jay Apay akas jay ti ibagbaga ni Antim Anena. Maaldawan ka kanumat abumang bangon. Kun nagalas ka na ti kawusmaw. Jak amo iti day ta akabsat mo, nanang. Nagadulakit ding amo na. Nagadu adil dilawan na. Siyempre, adu tinaskan nga aramidak iso amapuyatak. Kan may sa, disente matibestidak. Talaga laang adakas ti ugali day di abakit. Amangan met no. Di nagpagpanunutan iti dakas, nanang. Saan lang asyak ti kaanakan nang agrekreklamo iti ugali na. Adu kami. Oray sa ludsudom ni Kasinsin Angelo. Kat, kasano nga ruden day ta anak ko. Umakarak, nanang. Jak kayat ti agnaad iti ayan ni Auntie Nena. Awan ti peace of mind ijay, nanang. Kat, adda nga rod pagakaram anak ko. Adda
Umakarakon, tadyak kayat ti kaaruba apasmado tingiwat na. Kan kaslada bagbagtit na. Anya nga ita, pimanaw mo't lang ni Ruth. Anya kumangay kanyak. Sa anak nga apektado, Jeffrey. Agbalbaliw ka man ngamin, bakit? Dahito pa nagsasaom ti makagapo. No apay akadwan ka dagiti kakaanakam kat gumurakan ka. Ay, agtal na ka man. Ikam ngamin iti preno tangiwat mo. Di kag balin na kontrabida iti biyag ti sabala tao. No awan mo dagas nga aramidan dakan ka. Ay, agtal na ka di tawon now. Di mo amot ti makorektar. Apay ngamin akorektaran nak. Ha? Tapno ibagakan ka. Saan amasapol nga aramidom na ita? Taamok tar aramida. Pimanaw ka mat gaya man itain ang tinena kasinsin. Wen tadyakon maanusan ti ugali na kasinsin. Inaramid naman kan ti inaramid na ka na kami iti. Talaga nga awan ti pagbaliwan ni auntie. Baknang ngamin kasinsin. Iso akas dyan. Kud, anya ko maitan baknang. Agbaybayad akmat iti abang ko O galinan ti kas dyan kasinsin. Nanayunan man ti kaanakan na agumurugurakin ko na. Kaslada bagbagtit na kasinsin. Anya? Sikamot. Kaslada bagbagtit na kunak at agbirbirok iti pagungungtan na. Agasim manday ta ginatang mo. Iso ti isuot ko inton reunion tayo. Isyak mo't nga eh. Ado mo ti kawas mo dito. Ano sampay laang dagijay ah. Kita ama, amangan numapan ka man rin makireunion. Kat kumkumpurmi man ti isa usawang mo ijay. Sa anak mo't nga agsaukat, no awan makagapa. Ikam ti preno tangiwat mo. Di ka man ngamin agpakalaing ijay. Preno mo't nga ibagbagam. Una, tamangan numalipatan manan. Naimbag pa'y jalugan at da preno na. Tangiwat mo ngay mat. Among si ka Jeffrey. Di ka nagkalintagan. Tanalawag mat asikat ay ayan tibidot. Isu nga ato ti gumurakan ka. Makireunion nga tadaan tinena. Dahil ti jak amo kasinsin. Wen taama nga no umayda kat pagpupudutan nakmanan. Saan lang mat asikati kaanakan na pinagsasawan na. Ado tayo. Ha? Ay nawa. Kasinsin. Makitkita ti makitkita. Daan tinena matday chay. Mapantay ti kusina. Taamangan no makita data nitoy. Kat anya man ti may baganang. Di mo ipadlaw nakita ta ida. Angelo, kanakan. Ay, awanin kasinsin. Nakita na kong paumayan itayan ta. Sikan ti makaamo makisarita kan kwa na kasinsin. Mapana kon iti kusina. Bye! Nay, kasinsin. Di nakpanawan dito yan. Kasinsin raw. Kumusta ka mutan, Angelo? Nasaya atlata mo, tante. Anya nga minang tinalam akursaw? Agriculture, ante. Ay nawaw, agriculture kunam? Huwan, ante. Apay nga agriculture pay lang. Iso nga rod mo ti kahit ko, ante. Di kumamot social akurso tinalam ah. Tapno adaganas mo nga agad adal. Anya? Nalakalang ti agriculture ka. Saan mo ta, ante? Nagmulmula kayo lang no agriculture, saan aya? Agmulmula lang. Oho, nakangaganyo mo titiday ta, ante. Amo ka, ta siyempre, nalaingat. Diyak amo ka ta kayo, ante. Di yu amo titangtang abon niyaw. Kat, anya tinagsaritaan nyo kini antem. Antim lang, ah. Apay nga min adi mo intarayan ngay. Makapaasar ti ugali na kasinsin. Kita kasinsin. Umad adayo dagiti kakasinsin tayo adinildilaw na ide. Deserve na, ah. Awanan ti mayat makitugaw ken kwa na. Anya nga minan ti imbaga na kang kaitay. Ti may papaniti kurso kasinsin. Diyan kumakano sosyal, tinala. Anya? Saan lang rin ta? Nalakalaang ka no ti kursok, tagmulmula kami laang. Ay, talagamat ni auntie. Awan ti ustong, no iso ti kasangsango. Naku nampay kasinsin. Ipagarup na siguro nga iso ti kalalaingan. Anya ti kunam nanang? Makilugan tayo kanaw kani antim anena kunak. Ay nawaw. Asino tinang ibaga? Ay kat isua. Ay,
Jak kayat ti makilugan kadakwada nanang. Awam mo daddo maapagluganam. Wanaw, ag-tricycle ka. Kay kayat ko pa'y ti magmagnang ti makilugan kadakwada nanang. Saan abali ata at daak mo't akaduam anak ko. Basta, jak kayat nanang. No kayat tiyo, da kayulatan ti makilugan kadakwada. Narigatan, amangan no makilugan na kat adaman ng dilawon na dita. Isupay apagsakitan tinakam. Apay akas jay. Liklik-likan dakmut dagiti kakaanak ka. Ha? Naglemeng damo nga main idisimbang put kami. Numakitugawak mo't kadakwada. Pumanaw da akas lasandak anakita. Ay, kwa manang. Ibagam man kanyak no niya ti makagapo, Estela. Ay, tangiwat mo kanu nga main manang. Ay nawaw, apay tingiwat ka. Anya ti parikot itingiwat ka. Pasmado kanu nga main manang nina. Anya, Jay daduma, ibagada pa yan akasla ka kanu agbagtek. na sa anak abagtitan niya. Agong unget ka kanu nga main nga ura awan mo't makagapaw. Talaga mo't dagita atat tao No ada makitam, di mo nga minan pakibibyangan tapno saan agumura dagiti kakaanakamkin ka. Aglugan kayon, tagrubat na yun. Ito'y pa nga agururayak dito'y. Wan, umay kami! Sipot simbang putta, kat di ka motin makaisang bakit? Wan atama ditiriknak itikas di nga ipakpakita dagiti kakaanak kaklakay. Basol mo matlang no apay akas jayda. Basol mo no apay nga adayo tirik natakin ka. Nasayaat nga raw aliklikan da. Didak pa yan kasarsarita itay. Madanagan dagi jaya sigurado. Amumat akabutang da ka. Anya kumangay ti pagdanagan da. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Oray asino mat no managdilaw ti may sa tao, talaga aliklikam. Oray sika, kastama ti bagam kanya. No kayat mo amaya si dagtirik na dagiti kaanakam ken ka. Agbalbaliw ka. Wan, kaanakam dagita. Ngam addalat ta kumamot ti limitasyon mo. Iti kasta, kat saan amasair tirik nada. Ay, nawaw! Kontrolam tingiwat mo. Di ka agsao iti makapasair. Ngamin, di sao a naibalikas kat saanan a maibabawi pay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.